Shukuru na tunakukaribisha kwenye shene yetu Muganga Nipe Shauri. Mwi video tunataona jua nini mtu kama anataka zala ifo anavipanga mbele ya wakati. Okay? Jua nini mtu kama unataka zala ifo uipange mbele ya wakati. Juu kwa sababu unakomalaka, okay? Unafika miaka ya kuoa au ya kuolewa, unaendelea unachelewa kidogo, unaona mimi sijitayarisha mzuri, siyapata franga, siyapata hivi, lakini unasahau jinsi plus uko naendelea uko na komala, plus chance za kuzala au za kuconcevoir ziko napunguka. Ndio maana ifu naanza viwaza mbele ya wakati. Juu kama uviwaze mbele ya wakati, riske zitakutana nazo jo zinakuwa ziko grave. Riski ya kwanza ni kukosa uzazi au unakawia kusema uzalake inakuwa ngufu sana. Ndio maana ifo unajua hivi mimi natasema mwi video juu ukivijua vinaweza kusaidia kujitayarisha mbele ya wakati na kujilinda riske za mingi zenye batu wanafanyaka, erreur za mingi zenye batu wanafanyaka, juu ya nini? Juu ya kungoya bakomali sana, au juu ya kungoya si apate franga, apate hivi na hivi vyote. Mimi naitwa Dr. Safari Jackson. Kama ndio mara kwanza unaona video zetu, alors nakuomba uklike kusabone, klike kujana au klike kusubscribe, na kama uko na swali andika fasi ya commentaire ndakuya kujibia. Kitu ya kwanza unapasha jua seke mutu mzima, akwe mwanaume akwe mwanamke, anakuwa na kitu banaita horloge biologique. Horloge biologique ni tunasema ni montre au ni saa yenyewe na kwa mwili yetu ya kukwambia hiki kinafika, wakati ya hivi inafika, wakati ya hivi inafika. Acha nipatie tu nipatie example. Unaona sasa unalamuka asubuhi. So unalamukaka na usikia hata kitu, hauna problem. Mesa inafika saa 2, saa 3 unaanza sikia njala. Unasikia njala. Nini yenyewe naambia mwili yako kama uko na besoin ya kukula. Kisha sasa unakula au unakunywa vya kukula au kukunywa asubuhi, kisha unafika saa 6, saa 7, saa 8 tena unaanza sikia njala. Nini naambia mwili yako wakati tena kukula nene. Tena sasa nene magharibi unasikia tena njala. Kisha tuseme ile ni façon moja. Yengine ya pili, nini naambia mwili yako kama magharibi ndio saa ya kula ya kusinzia. Okay? Juu busiku upende usipopende sasa nafika saa 3, saa 2, saa 3, saa 4 ya usiku usingizi na kukamataka. Jua nini? Juu mwili yako mko horloge biologique, mko montre yenyewe nakwambia kake wakati ya hivi inafika, wakati ya hivi inafika. Na muvitu ya kuzala na kutafuta watoto navyo mwili iko na horloge, iko na jinsi ilibipangaka. Donc kama unaenda unafanya biebiko kinyume ya jinsi mwili yako ilitengenezewaka, jo bitakuletea ile mashida ya kukosa uzazi na vile vingine vyote vingine tuko nasema. Alors normalement mwanamke jinsi iko anakuwa iko na mbegu zenye ziko kuhesabu. Okay? Mwanamke kuanzia miaka 12, 13 mwili yake inakuwa isha tayarisha mbegu zenye atatumikishaka maisha yake yote. Na zile mbegu jo zinaenda ziko atoka kila siku sana unaona maregle. Unaona regle mbegu inatoka. Unaona regle mbegu inatoka. Sasa wewe uko msika. Ulianza na regle na uko na miaka 12, 13. Si vile? Ulianza na regle miaka 12, 13, 14, 15 ya vile. Kisha unangoya mpaka kumiaka 20, 30 na ngapi na hauyaolewaka. Donc ukishafika kuile miaka yote na hauyaolewaka, jua kama ile miaka yote yenyewe ulipitishaka, siku yote yenyewe ulikuwa naona regle ni mbegu zenyewe ulikuwa napoteza. Unasikia sasa ukishanda olewa kumiaka 32, 33, 38, 40, unakusha poteza mbegu za mingi de sorte que unabakiana mbegu za kidogo. Hizi mbegu za kidogo kusema nazo zikutana na mbegu ya mwanaume itoke ama mtoto inakuwa ni par chance. Inakuwa ni chance mingi. Okay? Ndio maana tunakwambia wakati ya mzuri kumwanamke ya kuzala ni katikati ya miaka 12 na miaka 25, na kama anachelewa mbele ya miaka mbele afike miaka 30. Okay? Okay? 30 au miaka 30 ans. Okay? Njo wakati ya kuzala. Mais ukishavukisha ile miaka na ukisha miaka 30
35 na miaka iko yule ya pale, jua kama uko na riske, uko na chance ya kidogo ya kuzala, na sawa unazala uko na riske ya mimba inatoka na vingine vitu nataona mwa hii video. Kitu ingine yenyewe unapasha jua, hivi haiko kwa mwanamke tu. Juu unaona wanaume wa mingi wanasema nie ile ni probleme ya wanamke, juu wanaume yeye hata miaka 80 anaweza zala. Ile ni venyewe unajiambia, lakini haiko vile. Ifo najua ke mwanaume yeyote jinsi iko kuanzia kwa miaka 40, mbegu zake za uzazi zile maspermatozoid zinaanza haribika. Ile ni ya kwanza, zinaanza tengenezewa na ni za kidogo. Ile ni ya pili. Ya tatu, zinaanza tengenezewa na zinaharibika, donc hazina mkia, haziwezi tembea. Njoo naona watu waliowanaka na wanakomala sawa na tukuia, tuko na besoin ya uzazi, tuko na besoin tushakosa mtoto tusaidie. Unapima mwanaume, unaona mwanaume hana hata mbegu moja. Yeye anatoshaka tu ni mai tu, hamuna mbegu hata moja. Au unaona anatosha mbegu, ile mbegu zinaharibika, haziwezi toka kama mtoto. Vinomba sasa kumsaidia, kumpatia madawa, kumpatia nini, juu mwili yake ione jinsi inaweza tengeneza hata mbegu, hata tu mbegu kidogo tunyewe tunaweza toka kama mtoto. Unasikia ile yote ni mariski yenyewe watu wanashikia kama hapana mie hata kwa miaka ngapi mtu anaweza tu zala, vile ni vya wanganga vile. So, endelea tu, ni vya wanganga, utasikia utaishiwa. Alors, mwanaume yeyote ifo anajua ke kuzala mzuri, wakati ya kuzala mzuri ni entre miaka 30 na 35. Kwa mwanamke ni entre 20 na 25. Mwanamke mwenye ashavukisha 25 anakuwa ashaingia mzone ya riske. Okay? Zone ya riske, juu chance za kuconcevoir, chance za kubeba mimba zinakuwa ziko punguka. Mwanaume mwenye ashavukisha 35 ans, chance za kubebesha mimba zinakuwa zishaanza punguka. Habisema ki haiziweza bebesha mimba, uneziweza, me chance ziko kidogo. Na njoo maana batu ya vile so banakiaka tubasaidie, tuwapatie madawa bikuwe juu babebe mimba, tunakwambiaka ifo unapatiente. Okay? Ifo unavumilia juu vitakawia. Vitakawia juu ya nini? Juu ni kutante chance tukupatie dawa, mwili yako na ireagire kwa ile dawa, isha reagire kwa ile dawa njo ubebe mimba. Lakini kama haiko vile, haupendi ngoya, itakusumbua bure. Na wewe pekee utajisumbua bure. Lakini kitu kingine yenyewe tunapasha jua, c'est apart ile vitu ya chance zenye zinapunguka kwa mwanamke jua bebe mimba, ifuna jua ke mwanamke jinsi anaendeko na komala, na njoo vile riske anakuwa na riske za mingi wakati yenye anabeba mimba. Riske ya kwanza ni riski ya kugonjwa magonjwa fulani sasa yenye anabeba mimba. Unagonjwa diabete gestationnel au diabete ya wanamke wenyewe bako na mimba. Ile ushaisikia. Kuko mwanamke anakuwa na familia hapo hawana hata mtu mwenye anagonjwa diabete. Yeye sana anabeba mimba anagonjwa diabete na sana anamaliza zala ile diabete inaendelea. Ni kuko wenyewe napona. Alors, unaweza na ile riske, unabeba mimba, hakuna shida, so unafika miezi 5, miezi 6 ya mimba unaenda kutana sukari chapanda. Okay? Alors, ile ni viko teke, lakini kuko vya grave. Vya grave ni vya wapi? Vya grave ni magonjwa yanaita preeclampsia. Unaona wewe uko na mimba. Hakuna shida, ulibeba mimba, peut-être ulibeba mimba na unakawia. Lakini sio unamaliza ubeba mimba, unafika miezi 5, miezi 6, kichwa na wakina kuluma kila siku, miguu inavimba, sawa na kupima mara 5 uko na hypertension. Unakuwa nalumia mwa estoma. Wewe unasema mimi nakuwa tu na estoma. Wewe unawaza ni estoma tu ya normal, kumbe ulishagonjwa, ushakamatika na nini, na preeclampsia. Na ya mingi hii preeclampsia ndio inaachaka wanamke mingi wanakufa na bako nazaa. Njoo utasikia walimlogaka daire mbele aende kwa hospitali, ilikuwa hivi kwa mtu alimfanyia hivi na njoo akikufa daire baliona iko na pofu mkinywa yenye kwa mwile bulozi. Bongo ya kweli ni maneno ya mkartie. Uligonjwa preeclampsia, haukujuaka jua nini? Jule beba mimba na unakomala. Unasikia sasa kubeba mimba na unakomala, okay, chance ziko kidogo ya kubeba mimba. Lakini na sona pata chance kuko na hivi magonjwa vyote vyenyewe vinakuwa biko vinakungoa. Donc il faut kukamata decision mbele ya wakati. Kitu kingine unapasha jua seke kuile miaka ukishakuwa na miaka mingi unakuwa na risk ya mimba za kutoka mara mingi. Okay? Njoo tuona wewe
ulishasoma, uko na franga, uko na kazi, so naenda beba mimba. Mimba ya kwanza, kuibeba kwanza ifo ufe miaka 2 na bako kupatia madawa, so naibeba apres miezi 2 inatoka tena, unangoa wakati ya mrefu miezi 6 tena, so nabeba mimba tena inatoka. Ile yote inakuletea nini? Inakuletea depression, unaanza harika mkichwa. Me hivi yote ifo na yo ake kuko ingine risk ingine yenye inakwenda kungoe. Unaweza beba mimba, hakuna shida. Unaibeba mpaka siku tazala. So nenda zala, unaenda kutona zala mtoto mweko na mkia, unaenda zala mtoto mwenye shapasua makinywa, mtoto mwenye hana swat macho iko macho ishaharibika. Donc ile yote ni malformation zinaletewa na nini? Zinaletewa na ma chromosome yeiko mwile yelikuwa mwile mbegu zenu zilikuwa na haribika, na njoo zinaacha mnazala mtoto mwenye hana akili, mtoto mwenye hana mkono, hana vitu yote viko deforme. Jua nini? Juu ulizala na unakomala. Kitu ingine yenye unapasha jua c'est que plus mwanamke anakomala, plus anakuwa na magonjwa zenye zinezi muampeshe kubeba mimba. Hizi magonjwa zinezi muampeshe kubeba mimba sona zio mwanamke sana yavukisha miaka 30 miaka 30 na habeba mimba hazalaka, anaanza gonjwa bivimba muiterus, mamiome. Hizi miome sona zijua. Donc hizi mamiome azo peke njo zinezi acha na ile mamimba inakuwa natoka. Lakini haiko vile tu. Plus unakomala unakuwa na riski ya kugonjwa, unagonjwa kama endometriose. Endometriose ni sa maselule za muiterus yako zinenda jiretrouve fasi ingine. Hivi yote vinezi acha haubebe mimba. Lakini apare ile plus mwanamke anakomala, plus anakuwa na riski ya kugonjwa syndrome des ovaires polykystiques. Okay? Syndrome des ovaires polykystiques ni magonjwa yenye magonjwa yenye wanamke wamingi wanagonjwaka, nacho wanakuwa na mandevu, nacho wanakuwa na mapwale kukifua, nacho wananenepa, anakuwa anakosa maregle, anapata simo na hapate regle. Unajiuliza ni vitu gani? Kumbe ashajigonjwa yake syndrome des ovaires polykystiques. Unasikia sasa, hivi vitu vyote ni magonjwa zenye zinakuyaka. Haiko kusema kila mtu mwenye atakomala anagonjwa hizi magonjwa, lakini kimoa mwivi vyote vile niko nakwambia kitakukuwaka hako kama nakawia beba mimba. Unasikia, njo maana tuko nakwambia kama uko na mawazo ya kuzala mu maisha yako, anza bipanga mbele ya wakati. Juu plus unakawia, plus kuna riski ya kukutana na vile vyote. Lakini hivi nilikuwa nasema kwa wanamke. Acha tuseme kwa wanaume. Wanaume tulikuambia plus unakomala katikati ya miaka 40 na 45, unakuwa na riski ya kukua na sperma zenye hazina spermatozoid. Donc unakuwa na mwanga, so unafanya rapport sexuel na mwanga, unamwanga ni mai ndio kwa mwanga haina mwataka mbele kidogo. Unakuwa nasema mimi nishazala mbele, nishazala donc uende jipimisha, mimi sina problem. Hauna problem na uko na mwanga mai na ujua hata. Uko tu na mwanga mai, unaona mimi na mwanga tena mingi. Na mwanga njo mai. Njo maana uende jipimisha. Waone ile mai yuko mwanga kama iko amo mbegu. Kitu kingine unapasha jua, unaweza kuwa unamwangaka na mko mbegu, lakini zile mbegu ni za kidogo sana, haziwezi bebesha mimba. Lakini zile mbegu zinaweza kuwa hata ni za mingi na zinaharibika. Unakutana mbegu za mwanaume hazina mikia, or ile mbegu ya mwanaume juu itoke kwenye iko pale mu vagin mwanamke juu pande ifike kwenye itaenda bebesha mimba mu matrompe. Juu mimba inabebewa mu matrompe, bamingi babiwaki. Watu wanawaza mimba inabebewaka mu matrice. No. Mimba inabebewa mu trompe, kisha liyai yenye ilitoka mu ile mbegu mbili njo inatoka mu trompe, inashuka inakaa mu matrice au mu uterus. Okay? Unasikia sasa, hivi vyote njo venye unapasha jua. Ukisha vijua, unajitunzisha mbele ya wakati na unakamata decision mbele ya wakati. Kitu kingine yenye unapasha jua sike wanaume wa mingi wenye wanakomala wanakuwa bako na spermatozoid za kuharibika. Ndio unaona mwanaume kama ni anakomala anakubebesha mimba, unazala mtoto mwenye ana akili iko nono hivi. Unaona mtoto njo vile alizaliwa. Bo haiko kusema wote wanakomala njo wanazala ba vile, parce que unaweza kwa tabu mdogo unazala mtoto wa vile, au mwenye anapasuka midomo, mwenye hana mkono, mwenye iko na malformation za mingi. Njoo nini?
juu ulikuwaka na mbegu zenye zinaharibika, ziko na makromosome za kuharibika. Vitu ya makromosome tutaexplikaka siku ingine. Alors apart hii kuko wenyewe wanasema mimi niko na franga, mimi ndafanyaka procréation médicalement assistée au fécondation in vitro. Okay. Fécondation in vitro ni moyen yenye tunatumikishaka juu ya kusaidia watu wenye hawaiziweza bebeshana mamimba. Kamata mbegu ya mwanaume na ya mwanamke, unaenda vitrete ku laboratoire, kisha vinatoka kama mtoto, vinatoka kama embryo, kisha kwa embryo unaitia munani mu matrisi ya mwanamke. Okay? Kisha komala mwanamke anazala tu normal tu sama mwenye alibeba mimba. Okay? Lakini hivi recherche zenye zilifanyiwaka bashakutana ke hivi vinawezekanaka kwa watu wa kidogo sana na vinawezekanaka kwa watu wenye bangali badogo, lakini ukisha komala miaka 40, 35 na juu, chance za kubeba mimba mwile kadri inakuwa ni kidogo sana, na ndio maana unaonaka utapima ile method inabeba franga mingi, kusema viwezekane unatosha jasho. Kitu ingine yenye unapasha jua yenye watu wabangaiki yake c'est que plus unapanga kuzala mbele ya wakati, plus unakuwa na nguvu ya kutumikia wale watoto. Unaona wazazi yetu, watu mingi wazazi yetu balituzalaka na wangali badogo. Ile kutuzala na wangali badogo na wangali na nguvu ya kutumika, njoo naacha mzazi anakutumikia, anakusomesha kwa miaka 25 unakusha kwa médecin, ushakuwa docteur. Kwa miaka 25 ushakuwa ingénieur. Kwa miaka 20 na ngapi ushakuwa mtu mzima mwenye unaweza jisaidia mu maisha. Lakini ushakamata decision ya kwenda zala na uko na miaka 40, mtoto wako atamaliza secondaire na ushazeeka, hauna tangu ya kumtumikia juu aendeleshe masomo, hauna nguvu ya kumfanya akuwe mtu mzima mu society. Sasa wewe vile vitakusaidia nini? Mtoto okay, anakomala uko namuona, kisha unazeeka, unakutana hawezi mfalia hata kitu, kisha wewe unakuongezea nini pale? So unaona sasa unajiletea maproblemi tu. Wewe ulizala juu ya kuzala, juu ya kujifurahisha, binakuletea maproblemi. Mtoto mwenye ulizala na ndio inakuwa problemi juu haukuweza mueduke. Hautaweza mueduke, hauna nguvu, ulimzala na unachelewa. Ndio maana sasa unazala mbele wakati, inakupatia wakati kwanza ya kuplanifie ma naissance juu mtoto wale watoto utazala uzale benye unapenda. Kama mtoto wa kwanza atakuwa espase na wa pili ku miaka 5, sawa. Kama wa pili atakuwa espase na wa tatu ku miaka 3, sawa. Kisha unazala kama ni wawili, kama ni watatu, unavilisha pale na vitu vinaendea bien. Wakishamaliza zaliwa unaanza wasomesha sasa. Unasikia? Lakini kitu kingine unapasha jua seke hivi yote sio na viplanifie, unakuwa na njoko na planifie maisha yako. Parce que hivi yote ni vitu yenyewe vinakuwa na impact kwa maisha yako yote. Ndio maana kama unaviwaza mbele, unakuwa waza maisha yako na vinakusaidia unazeeka mzuri na watoto wako wanakushukuru. Kama hii video ilikufurahisha na ilikufundisha vya mingi, alors cliquez ku s'abonner na cliquez ku j'aime et moi je vous dis à très bientôt.